Musiaisia nina ukethia na uthocha nthini wa kilungu cha mukaye tondu ni na kwatha nthini wa vilingi wa mauvoni tukwitha tina na nisia yulu wa Uvinduku Wa Nzeve kana ila kiso asungu mamita climate change ni kwithwa ni thitwo wi mukuo kula kwi ekali mama tukwa na muno ukamba ni witu na ni muthenya no mundi tina ataalamu ala methitwe maineni ya yulu wa Uvinduku Wa Nzeve yotumane thina wiva na tuna kwikata ukethia Nzeve ni yavinduka na wethia thayu ni twekala thayu la wekala wana au mae maitu kutanya kwetha kwi green kwetha kwi kiwu mbuzi cietha cibiche kiwu na inde thawi na ikulio kana wina undu kwenda kumana muthanyani wa mundi no tumendini wa namba yitu ya ili 395 na indi ukula wiki itata kwikithia mawithiruluko maku ni methiwa mema seo nikenda wikithia kana Nzeve ni etha yinzio kwaku na kwa andu maku kana utu atiendi ni wa mitandao ya mikumukanile Facebook tukwati hata Mutongo TV, YouTube Mutongo TV official na indi na kuya utumani waku no tumendini wa kukonde na utavia either mitandao ni ya mikumukanile kana namba ni itu ila ni ili 395 masito makwa nita wa Veronica Siombua ndi uthoche tutambani emwe ngina mwiso wa kilungu kitu muthanyani wa mundi ndi kwate kanano kuthi usoma kindu na indi no wose vuko na kalamu ni kwitho muthanyani wa mundi kwina mavundi sio na indi uthoche musiaisia tutambani emwe tumine emwe twimwamba na indi tikalivo ni maitu ndini wa studio cia Mutongo TV. Asante. Ndekena mbie baba kubiwete sito yaku. Kwa kubiwele sinuyo u. Nita wa Jennifer Koki Kianga. Numete bandu beta wa Makendu ku yakibwezi chodho ilone wasua Makueni County. Na ninye niungamie msingi Imara Initiative. Kikundi twithira twikuno maundu maingi ibinda ya miaka 3 na kati wa maundu asu umwe ni ubo wa ubandi wa miti tuisiane na maundu ma waluku wa Nzeve na ende tuyika youth empowerment, women empowerment na ende nitusyoka tukanena ni yulua utongo ina maendeleo civic education dino wa line usu kwa kubi yes asante. Akwa nitawa Titus Kaloki numite Makueni Kalawa ward na kwa ni green champion kuma msingi Imara Initiative undu wewa Madam Jennifer Kianga Ailesia kana tumwita Mama Green etwe yuma siane kana tutethie mbai no manyi na kini ona kumaete pamwe ni kana matone kwikata kusubia mauthioluluku kukitana na Uvinduku Wa Nzeve ula muthuku kukwata mawia ma iveti anuma muika na kunena ni onandu yulua utongo imuseo na maendeleo uka ata wow ni kwate musesia ni wavikia kumana aini maitu muthanyani wa mundi na ndi na uthocha tulikendini wa onanye witu bala tukunene yulu wa Uvinduku Wa Nzeve na ndi Madam Jennifer nutona kuelesia musesia ni tibi andu ila tukwase Uvinduku Wa Nzeve mate kuelewa choi cha umeona Nzeve yo sawa meobeba oxygen ye sawa nutona maelesia Uvinduku Wa Nzeve ni chao ekano selelobo na tutanathi muno mwenzangu bane wambita Mama Green neta wo ona kutwika no mundi ndino kaninde ya blue nondo yona ni Kuvinduku yuweza kwithia ni wona green yo mundi te ulikata kwinesa kuwa na tema tukumea ni masongu nundu Inzeve ni mbinduku kukavinduka kesa kwithia imbua siuka indalili sianzebe kuvinduka hii nicho twambo iweta nundu nitisie neisu ukesa kwithia imbua te yume kwati ya twikala ira kisungu erratic sainge yuka mbinge pyu sainge yipotea pyu tayundu tuona kwina munyao na kwina nyivu ambua na twasioka bwitina ona mbua ya moi wakana ni wanesa na indi kuisioka kesa kwithia kundu ni kuka pyu pa muno ukesa kwithia yani bala Yesu ayi umabulolo na ibone tobetetwe nundu chao ozone layer ni thitwa ni vita okesa kwithia ene i race cia sua kana ndathi isu cia sua ni ciubita kwa wingi nundu Inzeve ni kitata ni vindukite na nundu wa kitumiki nundu wa kwithiwa asungu macia ndi asoma muno science lakini la nasomie mwese kwa ataalamu ala mayo ni mundu wa finance lakini no nasomie obanini kana pele ela ithe abayo luyita ozone layer nela kwethia kwina carbon bingi ba ke 7 yumete kwa industries ila twina cio yumete kwa metoka ila tutumia kwa kubi na indi ona ngui ila tuwana cio suma cia Nzeve suita wa ya carbon
na no yo neito twabeba twikata tumasya nzeve su ni yenda ikanini bya kala kalea na indi kauni ko kaetete mawalu kwasu onde tukuona na nikenda wise kwithia nitambi osuania undu ti utunga wise ithia maundu nimekala undu kwailie no nginya tukekulia iyo i carbon ye inge baba kisebeni yiminangwa ata and the only solution kindu kila ki absorb ya that carbon mundu ngaini ondula wase wombi endi na wase obise sindu esa kwithia ni sisi kwi regulate kana ni sisi kwi balance ni kana ela ithita beba nzeve sundhuku na metoka ya umya na ma industry ya mingi tusobite maumya nzeve sundhuku kindu kila chosa inzeve su kikatumia ni miti na nicho gutumisi indu icio nderwa thiu kana waliuku wa nzeve kiukothelela kana tubande miti yes wow Titus na kwa ndona kuongelela ngasia oneke mbua ta kwithwa ina mathina ona yo ila muyita twiyita yute ndi kana twiyita mute ni wongelekete na mute ati musio kwa miyandu muno muno kwa ciana cie ungua miaka ili kwa seme yulu wa miaka 65 ni eta kindu asungu kana scientist meta heat stroke yu yange to yiyo mundu anayo musio na okaundoka nini yiyo manaisi anayo yo ebinde kube na yebetanga bandu niani sindu mwesi kwetwe neu kindu cha keli ni kwasia mawia na thina wala munene twina gwa Kenya ni wandu ama muika maina mawia na Kenya tuyana na tuisometha tweya wani agricultural economy kana yaani uyola tutandithia mwingi umani mani lakini nimeswe ya delangile wedukesia matukoni pesi ndo twasoma sieta wa pairethira ya pesi ndo wewa bura irrigation scheme ba irrigation scheme yundo siwanga niwe ya andu matukoni yewa ko ya Kiambu nimeutema kawa makabanda kindu kingi yani ukwati wanima ni ukitoka nyiva ukethia ndu saudi ya mawia meani yandu ala mekwita masomete na ndu ingi ya mamuika meuka makethiwa mayandikika serikali serikali ndiandika ndu onde yandu aleto nuku andu ala me biashara mayandika ndu onde me oyewa muno muno oyewa andu mamuika maita wa mayewa endai mukaime ekaiko bodia kuima lakini wasisia methi kuima ba yucha magengine ya o andu ala twitha imo o tuita yani o tute serious muno mea mukambo kailobia wasobia uya ya uniki undu bayenukika ibandu baimbaimwa lakini yuto kambia kusisia tubande miti twiko maundu angi matona kusiucha wisaithia kwasio kanga kwase ubanga tondu kwa ilie tene withia you know twika no tethie muika ni chao cha uthotheiye wambiye undu wa kutavia andu undu maile kwikale mawithuluko masio yulu wa utongo imusio yulu wa kuempower mundu muka na sinu cia muthemba usu ekanasie ni sio kango bwiti na banini labda ndo inge maisi historia yakwa nyene munini ninona nina elite ni usoma na ngebi ko bandu wise kwithia ona community la numite nitweka ata nitwokela na ni munini la 90 form 1 school wita wa Loreto Girls High School we bandu beta wa Limuru na ende kangu tabiela twatwika na nitwenuka mwi wa nyanya na yu tauma ko yakwe kutuku I mean kwa chatene muno na nundu tauma ko kibindu kwa nda ukeya ba ulukenya tutheyete na yungi lilikana undu nitiye mie yusundu nitiye nona ko yakwe aya undu ko ya natia kwingine na ende yuto ilikangale ya bateta akwito yu tambe ba lukenya tutheyete mwi wa nyanya to wisundu kwitha akwili na ko ya natia kwingine pio yosa kwithia already tayari ni munini unengwa na climatic difference na ende na umabubu na somi no school we na thina somi o masabu ya suku we wisingi weta kwa yalo akabete
nendela nambiisya kuthukuma mawia mbe thesa kwithia ningukwata mawia bengi ningukwata baya ningukwata wia audit ningukwata chau lakini vala nesia kwiwa ngoo ya thumwa mbe ni kuthukuma na World Vision ambapo ni NGO naweza kwithia ninguwa wio wa kutransform lives na kuthukuma na communities na kumabadilisha na thukuma na communities tofauti Kenya yonthe twasetukane yonthe coast ya yonthe kuikundu na thukumete yu wesa kwithia ninguona kana wia wa uthukumana na communities ni wia mbe wingoni kwakwa nundu ni natie wa bengi ambapo no wia museo na thi uthukuma wia wa community wesa kwithia mbe i passion yakwa yina kuthukuma na andu nikenda none i transformation no kisa kwithia kiu ningwona ngai numbitite kwika kiu na yu otwendeyete ongi kuno maundu asu wengi weta ma youth nukona i relationship palayekala na no nase na thukumia wio sumbaka around 2017 ila no kiesi siasani ngitia kivila cha nikwithotesi kivila cha deputy governor Makueni na tikiti wa Jubilee so you could know sisi ukone passion hii ndini wakwa ya uthukumana na communities but no ngulie anyway kiu nicho kutumite wona ngithi amwika tuilikana mama tuilikana na saengi ukisa kwithia no kuona decisions ila kana utuyula ndume utwaji ulwato utongoi ula ume usakwa ni kwithia nimenda kuangalanga omanyi kutu yikala tuinena ni atuikula ni ai ethiano tukwenda kisio kitu kikiseo ward yitu constituency yitu ndi yitu county yitu yenze what tiendo tongo wiliata na tuenda maendeleo mailiata isu ni so withia we unena ni la tukwete kwika civic education tikulania makuli asu nikenda nundu bebinda yisa ubika la tubika 2022 discussion isu ndi thopo andu kukethia kwina muutongi na mukuka niongi na ebyo biyingi andu mai wese kwethia mai uswania stable une cyo kutumi yumwa i discussion isu twako na 2020 na 2021 na possibly yukuma paumethia me informed ekani sio specifically kicho Uvinduku Wa Nzeve isu ni opilemwe katikati wa msingi mara initiative na zatu ipila inya ino ya greening ya youth ya ibeti na ya civic education ino ya greening undu yambiangiye nesa mwaki wayo woka nikana twaina chathi twaina cho makindu 2019 na cha kuadhimisha kana kusherekea kana ndise twikitata yulua waliuku actually ya yulua desertification desertification ni desert ni jangwa ku desertification otwase nota ujangwa ana yu sherehe isu ilase yasiwe no ise sherehe yiki awabala kindu kiuki kethia wai ukeketaji wa wasichana kana kwa ika yetu possibly mayeta okamba metha matwa iye kundu kula kiu kithia wakiyikwa kukithwa chaetiwe na yuyu event ya nengetwa Eastern kuma Embu mpaka Mutitu na yula mekie masavu chanengelelwa Makueni Makueni asijambo thia kindu kiki meva Makueni constituency kibwezi pauwe kitata utheyete anengi kosiri ndi utembe oyu nuko nondu kwikanile ni kubyo mitini yetete matu na ene kumini ku kwa nundu kuendetwe kana yu iswaniela yebo wona sherehe hii iyuka kwike wabasi au sherehe kia ujangwa ni jangwa nethi ati jangwa yukite utwika na nundu ibinda yi na thukuma na World Vision nina atembeye muno Kenya no mwese kwe kundu nthi yitu o kubyo ana okusite yange na manya tuendete pau na miaka yukite tukaya omolio serikali saidia na yuti itonya kwithia bandu ba kwithia twendeye nambe twambie kusioka chau netina na nundu population ni ende na kuneneba na sio resources ni siende na kuikata na kunyiba na kushiringa kuta ema kuamuka nisipe ngengele kuneawa wona ndo mayuko sherekea na tiki ndukisio kisherekewa ukamanya kalimaka kenzoka kwa unundu netamanyia kenzoka na nilili kana tumbanita ofisini wa DCC
ona yu omunthi eobona ethe aya mustalini wambe kutetheanisia na itundu nundu tuika commitment yesu twainake obisini kwake stakeholders mebu onthe kina nema kina what asu ange onthe twaipau na UN team andu asu onthe twaipu mobisini na twamahakikishia na twasiai sherehe hii ni tweka muthenyosu lakini ni twenda kumashua kana kiithelela pau ni tukiendecia kuma muthenyosu wisa kwithia ni chasonga na mbee na nundu ni matua mucha na ni matuelimisha ni twachosa na moko monthe nundu ukundu ni kwitu na ngisi kana ni wisi climate ki yatu nengetwa ni ngai baya chasua yu muthanga museo wenda kuongelwa o availability ya kiwu na kiwu ni mithemba mingi pe kiwu kichambua ambapo nacho nicho ki affected ni waluku wa nzeve na pe kiwu kila kingi cha kutwika ni tusilanga kana ngome na siwizu cionthe twatungiania na tweka arrangements wise kwithia ni twabanda miti water catchment ni twasubia kiwu ni ta college kikathindia no shingana ni kutema mitao kumi undani tikaungamia kiwu then nye kitu kabanda kiwu kikaungama kikatwikana nikenda kinywendi alam masoma kisungu agriculture mamita kupacolate kitheye kilike bunthu wisa kwithia kina asembela ba ulu kiendete Indian Ocean na chali kaba ande cha yukwatana na kila kingi ila yita wa water table kana level ya kiwu kila cha bandi ni kungatanga na yangatanga ukisa kwithia twabanda miti ni kusurvive twa iman ni kusurvive wenza ndopo ndula cha kiwu basa wisa kwithia ni twaendea na ni twasioka bala mwenzangu Kaloki wasia kana agriculture ni uti wa mgongo na ase climate kwi matunda utamona bandu bange ko kamba so kindu ki twalite kwithia ti very deliberate na yuni tunenie muno twanena muno maletio ni twanena kamemeni lakini nitukwenda umanyai wikila mundu akwe eikata eka kunena ni wese uko kilokasa niendete ninguthi town na wili onde ninguthi town ndo isothi lazima uamke utambia yambe utambia ya kele wethe no need mauta no need fair wikie ku nye ni ngupost yo sindu ku mitandaoni ngona nako nange wa moko ngewo moyo lakini uti wongwenda nienda mundu asioke kila wika ta mundu ayeke asioke kwake musi mitesu abande asioke kwake kanisani abande nundu mete ibando ba tuyibanda ba studio newo natibanda mu ofisini na tuyibanda mu ene yes na ndiwe na mundu kwasia hii nene kala uploadini ndese bando ne banda kundu kwa banda mete ni kwingi endo sponsor school isu yebu next kanisa isu yebu next ukwene wabanda nela idea plant your age ya ina weta wani nine yeta wa Mr Green and then nye mama Green yeta wa Mr Green weta wakalua as a plant your age yani banda miti kila mwaka yani nena chau na miaka yako miaka yako nethia ila wina chathi let us tiki uti kwasia twike uti kwasia twike tuikaminie kwa kunena pala vena mathiko miti oila itonyekana ethiano miti 5 times the number of siathisu kwithana siathi mpinge muno kila wathantha tukano kila ene ngone mwaitu mathiko na yu ngiwe no twetikila na lakini ethiatase for example mundu ni muthendi kana mundu ni kasisi kana mundu ni reverend bishop yani alita kwitha inengo program ilo ku discuss na family yulua chathi cha harusi kana chathi cha ngasia kana bandu we wana yakeke misa kana mathiko akula ndeno wa program iswi miti tuibanda sasiana we yiba ndeno wa program etha ni chama kiungamie mathiko tiki une nitunenie muno nataka kulia muno leta yutikune yani ukeza kwithia yundu mutala musele mukatala sanduku mukatala ithela wese ape na budget line kubanda miti na yiki wandini wa program mundu nitawo satondu wapata
na andu mo kamba ukamba ni area mwe na population ya andu asomu aingi ni twasomie nduthi ukamba ukethia mundu utesomea Biblia ithio ndetu andu tu kwatia tiwo ko mundu ti andu tu kwatia ki kunena kwingi tukuvindwe kutwike chawo kitwike ni action yani ni kutenda ni kusema na kutenda ni kuweta na kuika tuika tuye ngune ngonye haye etha we niwe chairman wa chairman za mesu ya matiko either committee kano chao mwike kia budget line kuni ngo kwazia sindu ini ta ni sia ko twika kunena ni sia twika action undu withia wese nukwikia pie ukekia ni wese kindu kiniki ni wachosa ni chamana and by the way kubanda muti nundu mite nundu wa kulilika mwendo waku ni kindu cha maana muno ni kindu cha heshima nene utonya kwika mundu wiyendete asanti na indi nienda tulikindini wa kwithi wa mwambie hundu wa kuthuthia andu kuseuvia mawithi uruluko nikenda withie Nzeve ndi na nangwa mwikite ata na tuna mbo bikabau nienda utoye musiaisia ni maundu meva kana ni chau kiothoothea wanangiku wa Nzeve twambie na bau bambe kindu kimwe kila kina thina muno kwitu ni kwithwa andu mateno ukwati wa mbesa na ni mbesa cia kwikata cia uya cia kwiyitithia cia kwibabisi na cia kwiyaka na nundu ni wetio baya mbe ila nima ni yakie kweta undu yaetae anu manai twiyo tumio kila twinacho ningi kotu mia kindu tenacho kokwa ni nza wene mambe yai ona kutomiti kutamiti ki maka mambe yote manga miti aya yambe yo nyipa nundu leu ni mendo sobia menda kwiye maina ambe sia kwikara sia kwa ila sengenge na post maambe yakwiye amathanzu mate moyo chao muti aya mathanzu mayuka maithela withi ayuma yeki ya post ila ya concrete ila yaketwe na simiti na mabia mayambe ya kutema iyuku ila siatene na uatie mayatu angambao maumbe kandumbe ya masomethe chao siana chathi kingi tunaina choma kindu catchment area wa thanthatu umwe waitu wa team member green champion wala yu ni engineer anaisi asomethiwe ni maka bate ukwati yuke wicho kindu chambe kila kitu binie na icho kitumi ona toye yandu maikata memite no tu maele wa bala mwiketata maumite cha katatu ondu mwende yote no gwoke wichande ya kwikata kunyi kuiza ithi ai ona mwenda kwitethio ndungi mundu othi uka wakatuma ka ukona kiwo bande mboka kiwo kikuka kikitata kianite wo inzando boy witethie uyiwe yanya imalamea na twewe account ne nzie ndo boy na sianya kuju icho kindu kila chambe kiutuma twikata twananga yuto yoka okwika tamusingi mara initiative ndio tile obaninye ni waweta undu wa mekalile ila ni ukwethia labda siana misile ino kwati munini siana ni siusio ndio na makaa angine mea utema meti nitokula dumete wa muno na ku economy ya kunia mabisa kumaanisha mitini temawa na yethi ya musi yunde no ndungi nundu pauno boto no kwati ya mwana mutu no boto no kwati ya mwana school fees ikulio kwa kuuna kwa Jennifer no wana serikali ele kwikata ukethia ni asi ya utilo kwa miti yise ubya ukwati wa enendi nundu chama waweta kuua na maka kana kuua nangu ni kwa nanga Nzeve lakini wethi aidha kindu tangasi tax yake kana mbesa ile kwebiwa yilika kana yitewa ndukani ni mbesa mbingila mwene ndio utabikia na kukwata wethi mwene ndino ende kusobya Nzeve na kusobya mwaithuluko lakini ukwati ko hivyo serikali ko ikite mitala ya wethi asinu tangasi sina dhowa munini wethi kwina
undu asima tona kwika ukethia ciana ni cia soma na iwe thia musi kana gaya kala musi esi kiuku kiba utono tema akatila maka ciana ikai skulu wana serikali ele kwika tanundi sinu nene ayo lo tongoi na oyetia kibila cha kwetha hi deputy governor wena maundu ala babangite kwika na NC mutongo yetha aye mutongoi yuja cio yuwe windini wa utongoi wa serikali la jivo wika ata kwikithia kana enende ni masube ya mawidi ululuko mate kwa nanga Nzeve kwisila kwa kuua na nguo kuua na makasu kutema ometima twaisiana maskulu yu kindu to kwa yanga wa yacho ni kindu very complex na niki kwenda approaches mbinge integrated approaches nundu netwikulia twavikie buniki na nichethwo chaelewa o maundu causes ni mbingi ndonya kwasa ni kindu kimwe nundu no na yange wa ya carbon no na yange wa population ni nene bete andu ni maingi bete nikenda makalikanga ithe kani makatema miti ni baba ya wange wa ya kumanda mbesa na in the process mite yitemwa nukona so sindu isu cionthe ni sindu mbingi ilikanite na kila mundu ena undu wailite kwika ni naye ya at individual level vaya kwa kumusi ni naye yulu at community level paya na indi also no ese peo government peo private sector oithio ndhe kindu kine kiutusu nundu kindu kiecha Waluku Wa Nzeve ki affect ithio ndhe so hii approaches ni mbingi kila kitu maandu matema miti ni wa yange waya ya fuel kindu kimwe kita evolve sindu lengi evolve kuma independence ni energy la tutumia usu anda unangu ako kakwikata kuwa omunde twikata twika I mean in fact research yekiro yona nicha kana population 85% ya population ya Kenya ya research ya Kenya yonde use wood omya urban population ile tumia kerosene and everything onasio bado no sie emite ya carbon ti clean energy gas nitonyo tose ni clean energy na biogas level isu ni green energy na ene you asisia that element with ya kana ethia 80% yetumia ngu na mundula wa the biggest culprit anola muthuku vyo kana tumia ngu bingi vyo yera wa institutions niwe na maskulu wako manise isiana cionthe pau andu asu maelo bebeta musitu makekata makamina ko isu ni nziemwe ikonania undu miti yende na utemwa towards cooking ko kila nguthuthia etha ni institutions taisu no sisi ikatumia alternative sources of energy etha ni biogas alamena ng'ombe cia skulu and all that titumie biogas na be ondula ona system ile tumia waya ciana etha ni pandu matumia nindo etha ni toilet self flush be ondula pe ataalamu ma muthembosu wisa kwithia no ma harness that waste and ikataniwa into energy ikatumika na oba ya musi and in addition kwi energy saving jikos etha wisa utumia ngui 10 utumia ngui 3 twitho tumekita straight na saving no asave yangu muonza ona ba ya musi tutumie energy saving jikos titumia maiko alam mama bia 3 asu wiki yangu 1 2 3 nengia newe ni yewe bana ni eneo ba musi ni nisi na ndinda musi na be maiko ala energy saving metha maki we yuke saithia yina mwanyo omwe ku ni wa reduce utumi wangu by a third yani witumia a third etha isa utumia nguke nda yu witumia 3 kutu ithio twa save kila kingi ila twabanda miti na yana pan nitumie no meprune aka nela wa mesia kwanza wina ubandite miti ona ndu iso ikithakani kunangu oila muise yabubu isu no yo mukatumia na nundu ila twase andu na atila muti wonde umuti wiyobo and like ila yutase yula kwina thina wangu withe andu mathiukela no ta omenda kutila wonde nundu na mathengesi musi ku isu tinziemwe ku energy wisa kwithia ni tatumia energy saving
yani ile kutumia ngo nini na nitwatumia ula wa food kisa kwithia nitwatumia energy ingi alternative ta gas na kwio ingi ciukite ta biogas etha wona ng'ombe mwe ni toeti na ona investment ni nangi yani ulikasio mbesa ukesaithia wona si mbingo ya mbia lakini watala kwa evinda yasa uyethia nicio isu niyo cheaper kwi ona gas yenyewe ino LPG gas neo nengi kila kingi nayo serikali no tu mikulia nundu nitwonete utho wa way gas undu petrol yithitwe ngatite ukisaithia ni yangata muno na nzia tutekuelewa kwou nayo ni kunid ithewe wisa kwithia ni apikia mwene nthi na government yola taxes ila yikite pa nundu nicio ingatitie nundu ethia ni tukwasia yes ila tukwasia turning the talk into action and serikali ni kwasia it is serious kana mbone meyumite kudeal na climate change nitailita kuona action iyoswa wisa kwithia nitwathesia that cost ya gas nikenda andu aingi wisa kwithia ni mabikila mauma baya be wood energy nililikana miaka 2019 tuna similar discussion na twaina andu from the ministry na wisa kwithia makulu asune tukulania niki wisita kwithia sindu lengi ni cia evolve to clean energy ethia ni cia taa yuni misi mebuthu uthio methia maitumia ngwatie umunthe withia misi mingi metumia solar kana electricity na yu paune twithitwa tusongete nunu kwithia ciana matuku asi usoma si soma nesa lakini ba yakwa energy no ya meuwile ta kwamie bala twai 1963 kwou serikali ni kunidi kwithia i serious na yu kila kingi ndonya kwaciani kana ni twithitwe miaka mingi pena promise ya kana kana ni twicithio nthe kana thina wo kamba ni kiuo thina wo kamba ni kiuo nye in fact ukangulia ta mutongoi mundu alika kibilani ona mundu ala ekoni neno but I'll be broad, I'll be very radical about it tukasoti kiuo ngewe swingi cia na yutema makaa nikenda nibie kana fees ngewe su ni uthela yithia ya thela niki nundu nacia twina climate kisio twina muthanga musio tukongelwa kiuo na mukambe biti tikongelwa kiuo ju tukasort the water problem yani thina wa kiuo maundu alange maketo fall into place nundu ni tisikuima na market cia sindu situ siebo wisa kwithia yu andu mayino lapata wa kwikata kuikuta mamiti nundu mena ndungi wa kwika makakwata mbesa na undu ukwete kwiwa nginena yulu wa kupanda miti ni kwithia nina woni kana niona long term o yuyu ni kuko kanenga andu mutu me wa kilo inya ukamanenga kabag makathi makayo mundi na uni na uke ona mayebicha next week liusu ni wekata ni wathela wa manenga kila kiita wai first aid kana kila kiita wa temporary relief yani mundu su ewa okaba oyu na icio okowipa ulathi nani anicho kutumiona nyeyuta mundu ne yumite na timu yako ya msingi na langi na green champions la tukurutite twe yange wenu nundu kinocho kina long term solution ku serikali la twe nasio both at county and national together to very deliberate yuluwa kusort kiitwa kiuo. Let me tell you, tuna potential ya feed not only Kenya, kuithia not only Kenya, lakini kuithia dunia. Muko na sindu stay import right. Sisi wa right from Mukamba. Yes. Asante. Bwana Kaloki ni na ukulia yolua ni chau mwinkite sta green movement. Kutethe siandu kana kutavya andu yolua kusuvia mawiti ululuko. Chambe yundi mana msingi mara initiative na manda akewu undu we ya Madam Green kana Mama Green aweta na naibahati muno ndisoma na kwato obahati ya koyo muingo na yuko na ndie no na kweu kubenduku nundu wa undu maina kewu no maketumia mwethia meka wemi museo na yune na ndie na mayangewa kwitondu kunyaete amambia no mekata no tukwatanie ngwatanio makoga kuya kwitu kala award na twambiye mbe ma school niwe ya ma school ni mo
Nita moe kindu. Kieme. Twambia maki ya matangi. Twasioka community twambia kwiki ngome. Nikana tukwate chao kila kiu. Lakini ona tweka sindu isu cionthe. Ona twambia maki ya energy jikos. Yuka ikala award school 26 cia primary out of 36. Nimbaki matangi peila sina farm pondi. Community twakite ngome ta thandatu. Nitwikite o maundu. Lakini wethe ya bado. Imbua ndikuka. Thina wiogo. Weo thina. Iwe nesi yethi ai kai mate. Ndivo. Na niyo chao. Niyo long term. Kitweka chai ondu wewa mama green ya weta okaba. Nikana kwa wiki wiki ka sembe tukwatie tangine. Ciana ciekayo tumwa oseni isome cieke onyo kiwu kithuku inywe kiwu kithiu makwata kiwu kitego kitego kitakomanisia thano thia kaimiti no ibandiwe onetho twimiete la miaka 5 kana 10 ikabindwa na igwo na theiwe ni na bahati nathi ibuso yambe ya msingi mara initiative twaenda ubanda miti bandu beta wa makindu catchment nundu bauni bauma kiguna nthi na icho kikuona wanike mawasko kikatwa kibwezi makindu na yunundu wa andu kuthengea maimando kuima kuteumenga nini wethia kiwiki utheya twibika mwei wa kana ichambe kwe kwa rationing na iwe na ndie iwe moyo twaitwa banda miti ya mbe ngilimbao twazioka ingi mwaka wa keli twabanda almost miti 45,000 yani ngili miongo ena ne5 na abandu yu bambe kwikata wa thandatu nibo tunaye lakini tunambio banda menini nundu kuinekata kuinaua twatia twasovia maima miti twinayo nundu tuyika twithioka ila ukula cha serikali nundu itonaika ni twithwana tukwatanite na serikali ya county ya Makueni ni matutetha cia ni tutethagia ni mibea ya serikali KEFRI KFS Kimawasko ndiaweta ni tutethagia ni mibea ila twita private sector kana afanyi biashara tutethwana mabengi Equity KCB ni matetheti na indi ma NGOs ni maingi ndi matu imaweta onde David Shedrick Kibwezi well wishers ni aingi kuni wethia twina andu aingi wea witu ni kuthuthia andu na indi kuete andu ala mena utonyi nikanolo kuete mitingili 10 ungeaite o mana 5 na indi tuyuka ithio nthe twinze maima na tuyikata na tuyibanda na chuni chote kwetie tutanamba uka uwathanthatu ni twambeiye yu nwese bawitina tweka ai makindu catchment lakini yutu ethia nika tupike yandu lazima twambie osisia o ward imwe twitwe koundu kwa hiyo twaendie tweka kwitu kala ward tuna ibandu beta wakathulumbe market sua wandu twabanda nundu usoko yu anu mebitha ko balandani kuye kalika nundu mitila ya bandi wetene ni ona mundia ya beta ya mea utwathi twabanda miti 50 na inengiwe report yune kwatie na andu mene twasia kindu kila muhimu ni kindu chetwa sustainability kana kwika undu lawe mwene utona na weshua kinu kwate ti uko bande mitingili omwe na ndwineke rino bina wakwikata wa ungithi kutwa mea itu ambo bando menini na tuyetelo mbua menini yai andu mone ngelekani na tuimathuthia niki mambo mana niki ikubandu nondu matona kwika na ini twamea kila mundu eyumie awete ithieta school tutona miti 50 nyeta mundu nitona yana o 5 na mana tuandikia na yuela mbue kuya nitukuka tumekata tumanenge na yutu yukabani kana tumei kubanda miti ti event tio numona kutwana eni alosi wali naitwa mina nuwe wadala nikindu cha kwikwa kiatianisio utwenda atume unumanoni tweka nesa wa thanthatu tiwe mweso twikita kuendeya usio nayo kwikata kuthuthi andu ya na indi yutwendeyo na ubanda chao ombola na twikwatia ngai atethia na andu ala matuskuma
maendeana kwithwa na ngwatanio naitu tukabikia Makueni yonthe na tuithi Kitui Masako tuendee na kuyana. Amen. Nungia kuongela. Ekanasie bandu methito mengulia twikite kubikaba. We unangulia twambisie ndi. Twina miaka 3 yu. Na mwaka wa mbe. Nitwabandie miti 700. Na niwetete kula tibandite ku institutions kana kula kwi mashirika kana maskulu kana makanisani. Kwingi thia yibinya kumonitor nundu members na green champions kana twanena nandu pe mundu kuthia ewe akwatwa athia bande yake ona ngilinya ndi manaka na no bandie lakini ona kunene nya kunundu twambisie ne sensitization na ibinda yutu andu maitukulia ni muntu nenga miti tamiaye tendo manyeka na kubanda miti ni wajibu wako kana niwe wailete kubanda nundu niwe watemie uweme niwe watemie wake nyumba niwe watemie wake kanisa na yu ondu weka budget ya mbeu no weka budget ya miti nundu niti kwenda andu mamanye ejukumu ni yao nula wailete ubanda na kubika buni ona andu nimetikilita mundu akasya yi nina manyaka na ninya na ilete ni ubanda na ndi mundu na ilete kwithe angikulia nunenga miti nundu yemini na kwetea kana etha ndukuwa we umya mbesa yaku umya miti yemini ekindu ni chakwa na ndwesubia lakini kubika bubu unena ni ola twithito na kuma 2019 kubika oyu nyeni ngona kila mundu ni weletwe kila kiboni tuthuthia andu ese kwithia twina amini akunenani andu ni mathine meka na kwi andu mekito ready ukewa ithi twinenga members target ya miti 50 kwa mwaka nayo tweki yu nikenda tukue andu onthe nundu kwi mundu utabanda completely lakini nundu ewa wenda na labda mundu condition nwese andu me conditions tofauti lakini la toka kweta ma report mesani ni wewe a members enye ni bandie 3,000 ni bandie 2,000 kutu yasi andu maende yu etha ula wina kiwu kwa andu mena balls onemwe 3,000 uswe na capacity of andu na 5,000 kwa mwaka kuni watu umya kila mundu okuyana na nondu utonya akeka owo oyu tukasya tukomania Mombasa wona ta komania Mombasa lakini pe okuka na ndeke pe okuka na SGR okuka na matatu lakini pata ni chao ithio ndene tweka ata tukomania Mombasa ku kila mundu yabande kulo kubanda 50 kulo kubanda ngilile tiacha kila mundu na alikesi wani ye yakwika ata ya kubanda kila kingine tuonete on a private sector ndi yukita ni tutembete imwe on board nendo nenga nongelekani responses ila tukwatite nandu yu kuma twambisia unena nisya ni nzeo yu tag a q specific q no section imwe ya kila tuika nundu ni water catchment andu enge makotha okuli ende ni Jennifer wasi atu imakindu q ekanasie na kwi ombusi ingi lakini ninenda kikaeleweka nesa nundu sainge nona nitwanie nekiu na ni wa that sublocation kesa hivi angine mekona ndiko wina kamusi aye yuna seisi kiwu chuma areasu nenge nwesiro yambia program to ambisio na towards makindu na ngumu na yathi thanda ite yuye Makueni yonde you the reason wasisia yu kiboko peki ucha kiboko peki ucha makindu peki uchuma umanyi pekindu na peki uchuma mzima kuyandi kiendete Mombasa yua sisi yake endete Mombasa kithekani na buni ni baiye ni step wa sisi omanyiye Kibwezi forest nayo ni yayi wana kitheka icha kwatie na kigu supply tindhuku wa sisi yuba ama kendo he yu pau pana ya ICU nundu spring sa miongo 3 na iba nati alitemwe nesu yumwe ni nende na kwikata na kunya wasa kwithia kwanza ningi mama kindu mumya kiwe mali emali ki chumete Kilimanjaro na kingi kiyuma ngali ya yethio ko na kiboko na bobe okibu nundu nikiflow ya downstream ukesa kwithia nuko na andu nimekuima ona pemboka ya export ma kiboko kuwesa kwithia yuba makindu po pe ICU completely
ona ndola mebubusi ni iksi wiki wicha the ama imicha paiku mamboka irration yambe ya omwe wakana wesa kwithia kwa kupi inde wambe ya kusisia wo ndo amba kwambia nola musitiye o wendete lakini na sisi okesa no kuona langi meona programs hiyo nukuona tasi tha no rua ya kiboko ni kwete kalumia na mwene ni mekuthi makabanda na ni ma protected so kiuni cho cha tumie twamba usisia bane population ya kwithia makindu yi center yi population nene na kiboko C na A na B na population ya ndumambi yotu wabu wesa kwithia yu pava kae mausiwa clearly within a year or two beba thuku muno na yu ni wetete kiunja asiai ila tunane ni si andu ni tunoni response yenzio last year twena stakeholders miongwena no kwithiwa on the end ngama wete aba lakini na ingi the 40 of them kila kibo twina makanisa twina community twina stakeholders newe wa weto a few asu twina motu twita na motu wokita na mo kwitimta staircase mentors Africa kwitimta you the latest ile tu join ni Konza Technopolis twina mo athanda tu na me umete all the way from this side na alumni ya kula kwa that so members masome they are joined in wasisia we there it's a noble cause na irresponse ni nzio yutuenda yu kindu kitu kwika kireplicate we nundu tuikomana nundu tuikomana ila alumni programs ilo tubanga nundu nese alumni si kwembinge si ama school colleges and everything ona sio oyisuta part of sindu ila meka mongelele bau na twekutwa kunondu utwingwatanio nundu undu nikindu kiuthinya dunia on the climate change ona nuko na devolution conference ila yukite tukwitha tuyost makuweni next week the theme yani kielelo chayo discussion ile kwitha yene nebu ni ulwa climate change na yutu ya CI ndikethia yi kunena if county governments ni serious about it me serious ni tu allocation wisa kwitha allocation ni 1% ni ongeleka nundu thina ile ingisi around health education sio ndo asisia the kindu kila foundational ni kiwu na kiwu ni choki na connection na miti kuetha tuikese ku treat kuita i symptoms tulwe ni chao ni cause nundu thina ni wenda ukenziwa muno nundu ila eko ngutungangi obwitina pala numete tene tu nitwa imano kisa kwithia tuiketha kindu na nye ni included na andu wengi wasa kwithia ona ni mensite ithima na baikindu mabandicha na mena capacity na wasa ithia ningo na imwana ile ina thukumana ibeti kumyondani yu mayena mawia nundu kila mundu ni waekie kwema ne kulio yai na wasa kwithia uni baete ni pena thina na umanya kwina thina nundu yu munthi mundu no kya munthi ndi utoyina kuilie liwe kuilie fisi kuilie na yu andu asu onthenya ndima komanya nundu kaukwatika kwa kayano ondu nikatonya kwithia katapetuka muno na yuna akulia na yunundu nina that passion ya kwikane sana kuthukuma na community sutonya utethani hata nundu andu akindu kila kimatonya ni kila kitawa kuitedia kana self reliance kasaithia mundu usu ni wethia independent na family yake na ciana ni cia soma na nundu mundu asomethia mundu mubinduku na nethia tathinawa ni sindu ile tathinawa ni kindu kimwe ni kwithia economic activity la yebu ni agriculture yani tukamanda ndengu kana kila kingi na tuita andu maikwata mbesa na maikuta ni mabuna na nethia babe pe kindu kiutuma kiukitekika na nethia mathi na neli niti ubanda na tiuketha niki nundu twikilia twaketha nzu ikoka ikaketha nesio na yu ne andu ngi mangula cia wi mustari wa mbe niki maybe yange masoma siasa lakini kiaye ubona siasa yai atu yama kwa nitu uthina nundu wa tuina livelihoods situ ni affected na ne ni mustali wambe na naunga mabubu na nasia tuenda waya na twanena ni na the other stakeholders serikali KWS Shedrick Kaldro maibunthini county government national government twanena ni abyu na Shedrick na mwishowe waya wekewa na unathelete mwaka muthelu yute na mwaka muima twina waya yuni wetete unjasi ata ni wetete njasi ai nethie thino twinaguo ni kwithia ni andu imothukuma na mayuketha nundu wanzu tamina thina wanzu na yutu amina thina wanzu nethia be thino ngiba
nitubanda ne mbua ikaema kwikata ikaema kwa imbua ikaema kwa ku thina ni winzi yawa ukamanya yu andwa mai tuyithia tutonya kwi sustain na tu self reliant in terms of liu na in terms of mbesa kindu kila tu need you sort ni kunenga na environment ya andwa kwithia matonya kwikata kuthukuma mundu na yitu kasia ni tu create mawea tuitumia value addition ya agriculture lakini i raw material undu ikuka ti reliable kindu chuke yetha ki sustainable kuno nginya tukamba manyai sustainability ya ona tu create value addition ni cha i raw material no nginya yuke na mbapo ni farm produce ye makuka niki tusiokete unetina nimewapanda makae moketha mema oketha niki mema oketha nundu mbua ndi na uwa na ye mbua ndi na uwa niki yuwa sunge ama kulu asu sokere ni utonya kwithia na long term solution ya thina na nicho gutumi yunya ni thitwe ni laini wambe njasiai tubande miti twi serious nikenda tu restore undu kwethia kwili mbua yuwe twabanda tukaketha twaketha twithia twina liu number 2 nundu nini cia andu ingi nimekwa associate na kila ngwasia ila kwina nzamusi nela andu ala tuti memusi kana dependence situ kuteliu ona mbesa ili ithu tu thukuma ndo kio thukuma ku ilobi I mean kana yutu masaa ku actually wakio thukuma ku masaa ku nikenda we ala utiriye baya kwa monyo mwiso wa mwei niwetha makwaite kaindo tiwo ibindela kuteliu utuma mbesa mbingi tiwo in fact mbesa sio mbesi enda leuni ethabe kana ke katewe ndengu kana katewe kindu kingi kana katewe masungwa no imana yuju climate undu kikalle na tembela no metakalawa no nondu isungwa si affect iwe na yembe na mana we clearly tuyema choice pena thina nitwele kwika something nikenda ona itwala alangi tu thukuma maundu alangi wisethia tuina independence ndina atumesia nundu andu maitu wa situation ku kila mundu osetapata mundu ndakona ati ni kuma saa ku kwisawa ni lobi ni Mombasa wherever kindu kike na effect na mubuko wao wako weku yes asante naende tuende na kuminukilia kilungu kwa kubi ninaikulu yemwe kwa ku nikenda tumanete kum ya mama green kwa asia isiana ichi mwana mutono kwatikana aba isusi ondenda tikaitana ikulu yakwa ni andu masia kana twikia kana one wande na one wotoi wikola kuyandwa lanini alani ma youth ni mwikite kindu kicha kwa Nzeve kana kubandi wa miti kula kwi andu mamu kamunini nikenda meane mesi kana ni maile kwikala maibanda miti ila we na asia na introduce ta green champion ko twithwa twende na kwita andu mamu ika twimathuthia na twima patisa maitweka green champion yukela tunekie kalawa ndineka ninyoka nekie na nina team ya ndo mamuika atu nekie na mona ingu matonge ya mobea meo bala mai na ila tunaendie kweka tunethe yebeo museo mwe kanwele makita tete otene lakini wethi ama ikweka ata kinambo alikandoni koni tukwatete anu ngi mamuika na nuni momeo binye wondu wewe mama green ya weta nimo matuma mpesa ko mona bandu matona kwitethi maole mpesa anu mamusi makwate kindu nikana na momekata me yake koni twende na umadhuthia na itumeke ya ila tusita workshop musieta hata yani mavundi sio nikana machose takindu chapata na imose tonesa asante mama green do tabia sia te kumyo umundi na ekalokere tabia bala mutono kwatikana kanda na mbothi unongelele nasi una kulia muika eka muika kindu kitu kitwaite tukathesia mpaka kanani kala keba ya primary nundu program ila tuila kwithiwa nayo ya target ite muika actually na ila nayo tukwika greening in schools mara mengi approach ila alimu alamunga miela inuswa greening meka malocate yakela kana muti ndini wa school ndini wa kungithia na in the process kana kuniko kenza yima niko kiosubia muti usu kwa ukisa kwithia kindu juni chalika ndini wo nenda usisenesa nukwithia abandi mamite na ndwa kwangu nundu ipinda yukwa curriculum na masomo meta wa agriculture schooluni na curriculum ila yokie yapindwa saithia yi somo nota ya bandu pena generation yo bubu
obu obandu tendo temetunga ingi nayo syllabus ndu CBC etungie yuno kuona ciana cia grade 4 cibanda sukuma na nini nikicioki ingi kusi ndu nitukuyana na twithe atwi bamwe na ngimina njasi ai ubandi wa miti nundu kindu giki kitukonetie ithionthe ni wa kila mundu kuma bala bekana mundu wa muika kibeti mutumia muku munini undu ni witu na te wose tabata na indi jasia ibinda nayo ya ubanda miti ni jiba ibinda ya ubanda miti ni kila ibinda andu nimeokula ni kwi andu mekuona muti to need ya mbua kuyana muti need ya kiwu kuyana ndio mata kana ni kiwu cha mbua kana ni cha ungithia kana ni kila wathambia mboso na joy ku ubandi wa miti ni wa kila ibinda nundu ila tukwasia ndio ibanda nundu tuyembuani na ye mbua yemie kuka ni kwema kubanda isaiko isu teka mitilata no nginya tasie itambe kweyumya mitila yebinya usubia pyu ni mitila yambe wa banda ya mina kuyana ni yitambe ombene ikambe yo kwimesia yo mbene onote omemesia ukethia onengi wendo mibeta nun kumitila nundu imeye bala itaili tata bandu kukubi na nyumba na sindu cia muthembosu no ime transfer imitwa kungi kumite yambe tu yobeka byo kuli mubandi wa mete ni kila mundu nebinda ni kila ebinda na tweku ndi yitu wona ya change within 2 to 3 years na uthia wa ndei ndo sawa ithio wa musi no nduka kuna ndwithia wa wila isi kwika tambo ngatoki macha usubia miti nikenda twisevia na gati huko asanti kalo kimuto no kwatikana ba nikulia ala matwithukisio monde bandu bambe bala mailo ni Facebook osisie Msingi Imara Initiative nukuona bau namba sito nukuona undu tono tu WhatsApp nukuona undu tono tutumia message nukuona no monde kila tuendesie ona nukuona ona kila tunaina cho wa tandatu kila tunaina mweni wa ndaya Madam Anita Mutula Mukasent na nukuendea na kuinteract na itu naitwa likama WhatsApp group tukatabiandu ketuendesie kwa usisi ya Facebook Msingi Imara Initiative na mwendo manyama magreen muno oisisia Jennifer Kianga Facebook no kuona sindu ila tuendesie na tuikwatania asante nani timu bya muno ndo akosa ibuso yenyu na kuka kuthuthia enendi maikalie mawethu lukome masio na maivanda mitinga ye vingwa mwana ivenenge muikoka twende na kuvingwa enendi kiliko na tidene ondonge wa kwailia mawethi ululuko mutesi avo ni vota vika mwiso wa kilonkitu mutanani wa mundi ndi kwatekane wa vikiana usoma kendo na no kwa saibuso ya kuvanda mutini kenda waindie mawethi ululuko maku na ende masitoma kwa nitwa Veronica Siombua ndi tunga mvyano ndo akutambanya na kwa kuma saa mwingi na saa isusi avika tuko manesa muanza si avika ndeni wa vilingi wa mauvo tiwainesa